Kamaulai Parish tingkat kipat blay kela elek kemen ne sangba ya kasing buram ke Parish ya ke balak pelong men ha khar tarik benai jemang da kangu kadem blay balak perminta donong syarai ramba kamaulai ufada Marius Chongni tingkat ufada Sindrop banong syarai usap blay jus wari kasril bat kiwe pat kiling do so blay hakini kasing buram jang ke Parish maulai deki hajar ngot kipat blay kelawan ra ya kejing terwa syak duan ban ai ngo halak kijong kijing temu nak bentar kijing it berkijing ku ya kijing kisam jengki ya kini kasing crowd jang kamaulai usap blay Marius Chongni ubla ai kijing mai phang ya ke kam jang ke Parish bat kid khot jang ke council bakila 3 ulapun pau ya kijing sangu ya kipai blay kamaulai bakilong bakloi ban snokti lada donkam ke Parish kadba hakangu kadem blay usap blay jos wari kasril ula ai kemat pesan nak tin blay ban im kat kum kasandur jong blay bala patha nak kijing thok bakhoi Ulau batai baki breu ki baim na ke jingkwa jang ke tin ublei ki yo sibun ki jingai ei bat light na ke jing sistem baro jang ke perthei ha ka pon no phai singi la pelong ya ke program like men bala penyai ke Parish ya ke bala ai burom ya ki nong tre balang bat kentiu ki sap ki phong jing ki kon samla bat ki bala pen i ya ki jing ruai bat ki skit bala shimenta di sang samla ki jing reunion sister bat ki brother bat ki CMC ha ka ki si burom jang ke Parish ka generate ban hak jinglam jung brother Kolombi kila ai ke jingpot jing tem jengki agar waspon di Mateus abang Yesus lagi yang fight back ula suran santunun sarabenta jengki nomor ba kirong pungki lambrok dan nong syarai arti ini kiba uji sungul saleh nak negara kawai ula semua sunai kaba arti ula kerma di seberang di jemu bantuai menginyo kiri pagi nang syarat. Kejuga gospel uji surat rangkune kuno berkat siapa gani weu priu uron sifat ni bilang buat berkawe ni belajar atau unom ino yang gendai aulum bagaimana yang kepada sakma Ane kadaman kapal kejuni kum kitiripat kum kinongsarai ane kuan yang kibaraja. Pada nomor tersekan mission diberi bawah kum juru kinong diberiu kibak pejam kejuni ane kibayai sakma ane redau kunadasi ane kasibom jong vocation kerja kawalan kawayan ini ane kuan yang kibaraja. Kamta mengikut dilipat di dalam yang kena kekamran. Kalau lepas, kejudikai kalau ini siapa gospel cuma temu sebenarnya ini kejudikai ber. Ada gospel temu Markus. Uji tu ini yang pada babu, betul dulu temu kerana kejudikai sunai. Nama ini pun dilakukan di bawah nang serai. Karena dalam Yesus ada arti